The next part of our program is another highlight of what independence celebrations used to be, reviving the marching girls. We'd now like to welcome Itumalo Palauli Muamua, Salailua Primary, Gagaemalae, and Taga Primary, please, if you can make your way onto the grounds. Salailua Primary also marched in 2012, so this is not new to them. Fa'amolmole, tatoitu malo, awhiwhiu mai loa. Ia le tātou au Savali Aoga, ia le tātou show nei vaenga o le aholi, ia le tūmalo palauli numero tasi. Savali Aoga, ia se pai pati mai o meu ama mai tatono, le taitai mai fo ia le paiki, Salailua. The commander of our marching girls this afternoon is Savali Aoga Tulagalua. She's in year 8. The drummer, Gagaemalae, also in year 8. There is a total of 40 students who are marching, and we'd like to congratulate and appreciate our principals once again. Not only do you have to lead the school, you have to teach our students, but you're also responsible for all activities given to our schools. Taseo vai mai teo tanto futotasi teo te sabu mai wale te vai ya leo toi vai nei te sama leo no suma fatu sama marching girl ka te mai mai teo a oma ya leo Salailua e fo ya te na to na Savali e nawa tabela to show pa tapi o miro mai to mai tai na tua ma na ya le toluna. We also extend our appreciation to the Whānau, to parents, the school committee, the parents, teachers committee for supporting our march this afternoon to help celebrate the independence of 64 years of our beloved Samoa. Ya, now tatami nunu mai lana si pangasolo mai pito luma. Awan mai komanda rumah ko na ilan pai lan mona mungu bala se badan pai manaya sapela bara naya impul me mo sponsor sa tauri sabai ya nawa pai mai na tas. Se vai participare o não vai atuar. Tá se vai leina a ver na mão a checo. Eu vai nem vou ler vai você vai ler tá todo. Students and teachers have been practicing for over a month to make sure that their stepping is in uniform, make sure they're spacing, make sure they smile, make sure they stand up straight when they're going from one action to another action.
tusa nei o lima, o vai, patamu lino na foa. Neo nao vai lua. Ia se vai pati mai o naua, lua seko. Mata utia. Naya na watasi na naya. Toso mai le titi uma. Ya tau wau mai uma i tato wala ulia. Ya, na watau leina. Fa. Nawa mai mai uma le sofa, tu le sofa. Ya piu. Ya lo tapuai mai peta to fai, esse tá o mai te faia. Pas mai au lei mamai ya winga kanga Manolo, the drummer, doing a great job. This is Amitonai, who's on the drums. Aya, tusa ni o mai. Mana ya pulau pai. Ya so mai le titi rumah, tato Savali kamu mone. Atang tangaya tanga bayo hang dia mai. Dan sisi naya nafi. Yo langu na ofu mayai ya tulinga. Ya tatu wa Savali nei mai. Salailua Gagaemalae Taga. Ya no tusi mai sa tau po le kisi. Ya por no fa tele dua fa. Ao ina ya no fa na to po tuao. Ella no va a ver un cuartato para la vida. Mai na ya o mai na rumah ya kesong na kita ya mo panau ya ile ngalo ni to sana ya la to sa yo ko sumar pa to sana to tas
our marching girls consist of young women from years 4 all the way up to year 8, all wanting to participate in the celebrations of our independence this year. Well done, girls. We'd like to again express our appreciation to Palauli 1, Salailua, Gagaemalae, and Taga primary schools for their support and helping us celebrate our independence this year. Please, students and teachers, tomorrow we go back to school.